ari gusa umutuku. Ndi mukuru. Gakurura imbeba mukanwa. Kuba mukuru bivuze kunywa ibiyobyabwenge. None se ushaka ko amaso yanjye aba nk'ay'uruhinja? Oya nawe nkayo, ariko wibeshye ari ubukuru. Aho kugira ngo nicwa n'inzoka bamfunga. Inzoka se mu buhe buryo? Reka da icyuma njye sinakivaho ngo mishobora. Bakibivuga nubahirije amategeko nibyo mba nyivuyeho. Ariko kazukuru ubu ngo inzoka zimereye nabi. Akantu kose ndi gukoza mu kanwa. Ndi guhitwa nkagira ngo nagace karari. Kiningi ahantu hose baharenze koko. Ahubwo ikigaragara cyo izi ngegera zanyweye igisiga. Kuko kunguko nangari ukwiruka mbanza ziri kuguruka. Ibirometero bikaba kabicyabiri tutarabafata. Nukuri pe izi nyana zimbwa mbanza ziri kuguruka. Kuko sinakiyumvisha ukuntu ahantu hose tugenze. Wenda yaba inka kira kibaho ibihuru tuvuze ko batwihisha. Ariko Kiningi na ahantu batwihishe pe ahubwo baburiye mu myotsi nk'ininja. Nabanje kwibeshya ngira ngo ni nobilisi. Ariko isemenya ko bari banyweye igisiga. Kuko nta kuntu umuntu yakiruka gutya adafite ikivyihisha inyuma. Uri impamvu ibi bintu bari kubica ziri kugenda ziyongera. Kuko akavuba adaciye ibi byuma nta muturage yazongera gutunga ikintu. Kuko niba dutusa abantu bakadusiga kandi twarakoze imyitozo ari nk'umujura akanywa igisiga akajya kwiba kavu nta muturage wakombaho. Ubu niko bitandukanye ku mazina niko no mu bukorere bitandukanye. Kuko ubundi kira gisiga ngo ubushakashatsi bwaje kuvumbura ko ngiyo umaze kunywa nka 2 cyangwa 3 Kiningi guhituma nk'umumarayika umugongo wahita hirasa hakahita hazamukamo amababa handi ugenda uguruka tu. Uzikora akagabo bita kagarara jundi kanyweye igisiga gaterwa dipine ku ruhande rw'inyuma kararuzamura. Ibi byuma ngiye kubica ngiye Kiningi kuburyo n'uwo nzaza ngifatana nzahita murasa. Umurashisha iki? Wenda nzamurasa amabuye. Warurasha imbogo ukavuna umuheto umurasa uramurasa se wuri umusirikare. Kizinduru tujyana kubashaka. Watwi hagarara niko twibyo nibice ufite mu ntoki. Akaraga service mve kugura. Ngagaki eraguri kubivuga nabwoba. Uzikaku kaguta muri yombi kadasize n'uwo kakugurishije. Wose uri umuyobozi? Oya sindi umuyobozi ariko ndi kukubwira ibyonzi. Ubwo uzi ibintu byambaye ejo ndi kumwe na Kazungu kwa wemera. Nahuye na kamutekano na kakanyarondo ngo nikavumbi. Twi icyo bamba nyitereye mu mabyi. Ariko umuhumuro uradutamaza wanga kugenda. Zange turanazo kubera zibizi ziba zabyumvisha. Bare kigufatanye? Oya ndacyaguye inkuru nago bakidufatanye. Ahubwo twababonye nko muri metero 7 mbanyitereye muri box. Tugiye kubisikana nawe urabizi ukuntu nobilisi humura baba baraduhagarikije. Twi ugira ngo iyo tudakizwa n'amaguru ubu nituba twaraye muri mabusu. Kumuhumuro wonyene? Sha ni kumuhumuro wonyene. Basatse ahantu hose barakibura. Ubone ni nacyo kibi cyo gufatwa n'umuntu wazinkwaga iwabaza ukuntu zihumura. Uzikiza cyo gufatwa n'umuyobozi w'umurokore. Uhita umubeshya ko ari umuhumuro wa resanse ushyiraga muri moto ugahita wigendera. Ariko ziranurazwa kubera ziba zabuze nayo kukigurira. Umva ziragufata zikakwituniraho hahandi zikuzamukana ku murenge ziguteruye. Sha udakuba ahubwo reka ngwicira umwako. Ubu ngubu uri kurya ibigori byo muri gereza. Twisa urakoze kabisa. Sawa. Louisa. Kavuhururu nahuruzi ari gushaka kunza mu maso ariko ndi kumubura pe. Iki kintu nta kibazo twahuriyemo. Sha sinzi pe ntabwo ndi kumwibuka. Ngiye ndi kubona muzi kandi nawe wamwibuka. Kuko ngiye Kiningira defimo. Umuntu twahuje amaso sinamwibagirwa. Niko nahunze. Reka sinkuzi nje nahavuba. Na bya mituweli twahuriyemo. Reka. Na n'ibyirondo. Reka. None ko mbona amaso yawe ari
gusa umutuku. Ndi mukuru. Gakurura imbeba mu kanwa. Kuba mukuru bivuze kunywa ibiyobyabwenge. None se ushaka ko amaso yanjye aba nk'ay'uruhinja? Oya nabe nkayo, ariko wibeshye ari ubukuru. Ubu se abantu bakuze bose bafite amaso arimo imirasire nk'iy'izuba. None se yo yawe urabona ari gusa umweru? Ziba wegenda umuyobozi ndi kukubaza icyabiteye. Ngira icyatumye yawe asa ngutyo, nanjye ndakubwira icyatumye yanjye asa ngutyo. Ariko wagicucu urabona ndi umusivile. None se uri umusirikare? Ariko kavuko kiri gusuzugura nk'icyasinze. Ubururu uri kubona ari uruzima. Ahubwo abatari bazima ni mwebwe. Mwe muri kunuka duhuye gusa. Erega twe turi abayobozi. Ziba abayobozi se nibo batukana. Turi abayobozi bakontorora umujinya wawe, twamara kugutuka tukagusaba imbabazi. Ahubwo mutwihangane. Ari guhumura icyuma kinini. Ngari guhumura iki? Iyi ngoge dushobora kuba twarahuriye mu by'inzoga n'ubundi. Kuko nari nahereye kare ndi kugikeka. Niko wongeye unywa inzoga? Reka ubwo na essence muri kunyumva. Essence iri guhumura butwara ukoro. Nuko nyine imaze umwanya munini. Kavu byashoboka ariko. Nukuvuga nima ndumva atari gutegwa. Okay, twigendere nari. Kazu bimeze bite se mwana? Meze neza man. None se man na hano wandangira bakiri gucuruza ibyuma. Serese ushaka kugura icyuma? Ndi gushaka kukigura man. Byabanje kungora kukikuramo ariko guherejwe. Serese nasinye icyuma ngiye gushaka ukuntu nyivaho. Kuziye mpamvu se? Ejo badufashe turi kukinywa ngiye na rudakubana. Serese baradutuse. Iyo tutagira umusarani bari gucukura hirya ngo twinjiremo. Ubu tuba twaraye muri gereza. Kazu aho kugira ngo nicwa n'inzoka bamfunga. Inzoka se mu buhe buryo? Reka da icyuma ngiye sinakivaho ngo mishobora. Bakibivuga nubahirije amategeko nibyo mba nyivuyeho. Ariko Kazu kuri ubu ngo inzoka zimereye nabi. Akantu kose ndi gukoza mu kanwa ndi guhitwa nkagira ngo nagace kararira. Kubera ko utari kunywa icyuma se. Ku cyumweru cyonyine gishize nyivuyeho. Hanze hakabayobozi bakanuyera. Amaduka menshi baracyabifite banze kubimena. Ariko kugufata ugifite cyangwa ubifite bari guhita baguhana bihanukiriye. Havesha inzoka ngiye zirinde kunyica. Reka njye kwa Manudu ahubwo ndebe ko nyibona. Uwo batari rukansaga igihaho kibe nka shamburi yaragiye ngo biroroshye. Ibaze Satani aciye bugufi nka padiri. Niba wakunze sound yanjye cyangwa uburyo ndi kuvuga naka ka microphone, turahari ku cyanzu.com, itara ku buryo ubona video yawe wakoresheje telefone ariko ukabona irakeye gutya. Arahari amatara manini n'amato, amastand ubu nta muntu uri kumfirima, ni njyewe uri kwifirima. Stand yanjye nayiteretse ara telefone ntinyeganyega, iri stable. Nawe rero ubishaka twimukirana imbere ya City Tower, hamagara none ahangaha uti ndashaka itara, ndashaka microphone inini intoya, byose birahari. Hanyuma tubikohereza uherereye hose. Abo twoherereje hano muri comment muvuge mubohoke mubwire abantu buryo icyanzu.com ari cy'aba content creators. Niba uri no mu mahanga nta kibazo dushobora kubikoherereza. Nimero ni 0788 42 12 32. Dukorera hano imbere ya City Tower, ntago tugikorera kwa Makuza. Ugeze imbere ya Samsung 250 ureba hejuru hano hari icyapa kinini cyanditseho icyanzu.com, ukazamuka muri floor ya kabiri ubundi tukaguha ibikoresho. Reka rero tudatinze dutangire.